Pemirsa inflasi ring Kota Denpasar September warsane mangkin kauningin kalih koma sia persen year on year YOY untuk indeks konsumen IHK 1,7,6 Sementara komoditi sane mawasana ring inflasi bulanan inggih punika penincapan canang sari, sewa rumah, dagang bawi, tongkol, mawet, kantos, rujak. Kabag perekonomian Sedda Kota Denpasar Iwayan Putra Sarjana ngawadarang inflasi Denpasar munggah ring sawetara moderat kali persen kantos 3%. Sani kekantenang nyokong panglimbakan ekonomi berkelanjutan, sani nenten mau sana kaon ring daya beli saha stabilitas ekonomi. Panincapan harga canang sari mewah daging bawi memargi sangkaning pengerau rahina galungan ring panguntat September nelintang. Pengharga daging bawi kantos sia dasa tali rupiah kilo, saking sadurungyane pitung dasa tali rupiah kilo. Raris harga canang sari sasur tali, selaine sadurungyane 15 tali selaine. Panincapan harga memargi sangkaning akengyane pengarsan krama ritat kala pengrauh rainan. Raris rujak taler ngawinang inflasi santukan wenten komoditas sane kauningin tedun. Sawetara komoditi sane kewaspadain dados penyumbang inflasi Oktober nemangkin inggih punika angkutan umum, pedes rawit, BBM, beras, miwah pisang. Komoditi penyumbang deflasi ring September wenten pedes rawit, daging ayam ras, pedes merah, tomat, poh, wafer, jagung manis, terong, wortel, kol putih, miwah telur ayam ras. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningaya.